Morning. Kita sampai di Dewan Makan, guys. Kita sambung lagi episod kita. Okay. Dan kita ada berbagai-bagai breakfast. Guys. Kita ada berbagai-bagai breakfast. The fruits, banana. Sini kita ada banana, pears, and what? Oh, kita ada. Kita ada buns and take the plate. Can I plate damn it? Okay. Semua take ke cup mami lagi. Tu bread ke apa dah? Cake, butter cake. Oh, tu ya bedau di cut. Guys, kita ada di sini, guys. Kita ada single sister. Bedau. Kita ada hazelnut. Okay, guys. Kita ada ini begini. Okay. Nampak ada peri. Ini saja. So what? The chia pudding, is it? Pudding or almond milks. Sorry, blueberry. Oh, ini blueberry, guys. Hi, morning. This is the pepper. This is called pepper. Kita lihat dulu lah. You see, they got the salmon, tuna, and salmon, smoked chicken, smoked mackerels, ikan, tuna mackerel. What is this? Like our donuts. This is bun very nice. This bun very soft and sweet. We have the we have hello padi. Pakai itu dulu kan like yang muai ini lah apa? Aku kemarin model apa kemarin? Dia nak mau buat dia. Dah datang. Kamu nanti sidaknya tu langsung tak mau gitu. Kemarin. We have our noodles. Mama aku nak berat deh. Ini ramai marai. Dia nak pulau jerangkung dia. Bukan lebih mahal nggak dito dan berapa orang agak persembahan. Iya, tuanya mah buat anak dia ngajo tua baik. Kasih ya. Lupa kiri. We have the sweet potatoes. We have chocolate. Make up makan bread. We have what? We have the telur padi ini telur putih ni telur padi. Century eggs. Yeah. Century eggs. Gulai telur. Nama apa tu? Pancake.
teh pancake ya. Oh, air. Then we have the what orange juice. We have orange juice and fresh pineapple, air nanas, vanilla, and fresh honeydew. Okay guys, nanti kita tunggu episode seterusnya.